Omushomogo no gutebekanitsibwa buri mwaka kandi niguza kuhendera izuba rya nyicakare. Musinguzi Patrick obira ryo mugenyi mukuru ashabire eminyeto kwebembeza ruhanga kandi bakamanya icyo barikwenda. So nimbashaba mutinera hanga cyo kintu cyo gukora ki cyakabiri waheza kutinera hanga muigo kushaba ninyenda mukora ki ecyakashatu mudeditating ogira tinyo inza kuba president wa Oshaba. Musinguzi ahira eminyeto ente yo kurya kwenda kubakundisa ebibashomesiibwe kandi abashabire kubita omunkora. Bwene bakweta Musinguzi Patrick akochi rukurwe. Kana numureba yisha Jeff Nyire. Omushomogo bireguri aha mutwe gwa munyeto we shemererwa omunyeto gwawe. Nutsima abantu mwena abanyambabazi ab'omutima murungi abakutukwatsa okureba ngwe eminyeto nkeji twatunga emigisha yo kugishongora yo kujejesaje kandi no kugibangura ngunyensya nabo babe abomugasha. Eminyeto 16 nibo betabire omushomogo kandi behanangirizibwe kube cyo kureberaho kandi bakata ebibashomesiibwe omunkora. Gashakwa Fred Anyene.